Evo! Javljamo se iz društva Pizdun, pravkar vam napovedujemo 3 nore dogodke, ki se bodo dogajali v našem društvu. Prva bo invazija na Rokotočec, druga spust po Krki, tretjo izlet v Gardaland. Invazija na Rokotočec bo petek, sobota, nedelja, 27., 28., 29. junij, se pravi petek, sobota, nedelja. To bo noro, res noro. Organiziram Pizdunov kamp na Rokotocu. Imeli bomo svoj štab, tam bo noro. Zganjali bomo razne pizdarije. Naslednji dogodek bo spust po Krki, soboto 19.7. v Malnicah. Se ne vem, kje je to. Organizirano rajanje, druženje na vodi, razne pizdarije, na koncu pa nas čaka piknik. Tretji dogodek bo izlet v Gardaland, soboto 2.8. 2 Jurja 8. Organiziran izlet z avtobusom v Gardaland, odhod iz Posavja ob 5. zjutraj, prihod pa ob 3. zjutraj, naslednji dan. Bo to dober? To smo mi. Super, hvala lepa, Roko Kovičič, Akeda Pizdun, hvala lepa in nasvidenja. Nasvidenja.